real scam. It today be any preach say your friends you be your baby you be call heaven no money and as we keep on here okobon subject near the when say asofo no me no they don't have anything to help. What I say we need bibia the beboa into the scam no to hwa and the bema won so abere ho asema no rabbi scam now we use na no nyese there be no correct asampana me catch no the ten say nada sa me fan me nyina scam no for na me can say nada because one thing say oba me nche ni menye scam wa wonu anu masofo oh me nuanu masofo no ebi no okay ebi ho no ma o de make o mugidi sa okay then so fi say a community say o kan bi sa no so didi what I can say nti no enne sebia wo me nche me ni menue e won nche na se me no na mo mami to me nyemia mo machines no mo no nti no mo nti me nka papa nti se unua bi betra won nche o ja se na unni bi de beboa na e na aka kire ne se de bi ebe yi unua bi betra won nche yes na unni bi a wo de beboa na se de bi ebe yi eti de bi ebe yi de na se no sa ne chese untimi mu ano nti no se de bi ebe yi nti already no mu nyina aka sa mu ni ba bi amoko o ja se but se so fu bi a o confess che mo papa se mi gina ni mu na mi preach am ka chem se he onyam be ye o kese ma hwe mi shoe ma hwe mi trouser mi aka se mi gina ni mu mi preach no I don't have anything what I say mini bibia hwe mi wo bishops bi e wo Britain omo ni me e chat o se papa de o kan nyina no correct they see it you problems but we can discuss it with you but you can't discuss it with the church members. Why? Because somebody atronichi and one says for what I say nyambe be and yesu dimu and awon dimu sana asema for mas then you say koyia you to be changing narrative no then no ntina make say ya ma ye da ye so ne ni so ade hu na anya adwuma emfa what I say and then me da me te obi be ka gu masum say kwama gide de ni mu wa me soro ko ya me koko nya de me nyan me move we once be tin ni o ka che say we the best madwini na emisa what you make say there was a day na me koko me namada me da hono ma na me so da me dru o free circle ye o free airport about Kumasi e be sta kwa ga jansha railway line so na me drive and I drove die so no ma beto say gold bangles nego me ti me na botu me tu car by me buy that ho what I say me buy na say the bianco for say me be for me you to me so we catch say me hu mpia radio mboa me me hu ni ma bebre what I say na obehwe me nsorma obebu sama sorba ma so ba ka cho say papa me da wa no buy me say